Che chogwa abano wo ta da kuye ke dio ye ta no kun bodon kuye ke te yen dial ner me jira makan ben kala ibonu bo che ner gwa de titino en elwoj ke men chiro de lat kam nin ni dang ro de pai wuti kam de kon ji lwa ko o dor mu gwar ne ga social media kan mulat ne te ga de ko gwa bna de ko choblo ay kan dial chang na la gwaj wa bna gwaj yo ko missionar linkedin ene mo kanu re ro yene dial inshallah chu gwar tin ji chonga kel tin nge jonen tele mi jeng mi de char ko kwi dor ki tele mi jeng mi de char ko kwi nen te pal ko kodien e lar lo de jete de longa ye men yen gan mara boten inshallah chu gwaj gedin chelariet de jo bo ken yene lingo gwa men go ro bala den tama en bo re right an chawo che christianity che je kwet ka che christianity che ko kwet kana kula ngaj no che ko kwet che christianity kwet ke che christianity che kwet do no che tin ni ti ka che criticism che tu bala che dor che la do ti ga mishro do lot no mo kan kun te ga da che ndam go ro ba loy kon ko tong no kan pozin dang ro te gwaje ga natin belat pozin yam cha goro nen no indoctrination lo de no mi na convince eno ramongol tol la ram ken tigran mongol tol la ngol ram cha ka je tol aba gwa betik icha la ro nen ye lat gwan jeng ne ka ba la ro nen ram loy piu la kwang mo ba mat ko bna yong ke je ba la ro nen ye lat ko ajana nyaman cha lo nen cha gor no mo rewde cha laro ne kenedi ti toygiti ji twa gad kan men ka wan to ka gwadi ken kan dak mi ci na chol ka conference we dien la lo den nasir kan ulang de ngwane to ngwana long de ka woka ke chene ka ngwane te ci woka ka ko wala ter gol kan lara cha nyogo lar ne kene tini dung mu ke ne dor do dien de ngwane jien de ka to dien mat de kan ka wala te tibi ka lieptin ka gwad mi chek kam liep kan UN bat ko ka ngwen nuore ke nuore tel ram dier ga kwidien chat nyoko matin ba wonen ne ti ne to me ben ga pin a wi gwa conference ga ke wi klad do dien te leader general lo ko de da ne chiram mi cha doje wan ban pin kam juriko kene Jerusalem chat nyoko matin wonen alap did ke din o palo ko ke did kono wi lo ko kono wi conference chikarong chicken lao ludo ne di ko di sebe ka tokoro ko no mo jatin ka bible chagor wangan metelat elia chalat ka Thessalonia I mean ka James choker obad jandar with bakel wangan metelat elia which mean goro blood could be ladika de bi ladika ko ledni di chujika ram go lok bi lok nyanen chalar kare odra woton mon kula o che kuthinu men nyam tie jindi chulo ne jana ne eno chalare cha piu lo jala kwang lod ko non men gor men ngaje men de loj ram christian mete ka ngat ka te lut men lod ga cha piu lo jala kwang do mo ko yin christian te yen kan ser ngane ser kun melat ko ne ram chi tola ka ji ngolo je o ne do sheten ka do mo ko on gweje ram kan tegram cha ka je tol me de like for example kwane lare man gan mi cha ka je tol ka ba ngol ba gwa betik e ci gade to bulare ne gweje ci mi jiya ka mugwa kuma yon analysis gwe ci to no medan kam ko ban ro loka ka
but ko chalare dungwan jeng ne kana wo loide goro de la loide de ran chula loide jira mate ngej but mu dundu kweth ci jin politician mi ci fail tinene no more number 1 nyo the jemen cha tik te lingej merong te number 2 nyo the je en rai ko de jin ngej mo me ladu mo kana ji ger te le mi che ger te ko du to tone nyo the ke chen ne ding wan kana la riede jin ci fail jin politician mi ci fail ci politique bal ci lose ngu ci lado ga gambel ngu tedmo to chakaling chen ci ne ding wan ci kana attack but ramkel gari sha le panom kong charlo almost mi ci kuike dio je cha attack ne ka welkel kwana ka but tele mi chamo loite nan kapel ko mi tie je doron general be unno nga ba attack personally and for your information don't kuye ne panom nga je ta guru motor ni jogon pi ne kel nga je family de kel yo kalara garmi te ga family mu gwa ci man ci mu gwa mu ludro de meni tam ja ko australia ngwa me mi shine je gane kamne je wide alawo mar lo de je ke ciande but panom nga je no kuwa kade nga ja nga je chana beladie that's why kwaje ignore chana goro te mi bene yalat ci jin panom ci ben ko australia dio je mu kuirun gutirun wal raw te ga tun wandi ci neno ngwa do me jente ga bible mi cha gor chalar ka Thessalonian choko dok bet well ejene mi rami log la da ci mid la rami ci le da cha moy ko kwan bible la re bible te ke chuk bible to go to ko kon le pelka chin bible mo di ci use la ne e point kel mi di brar ga je di gan mo rindo ka fur ga di ke blar men ci beden ko australia chejen no kawai men ge ro do ga je duom chin men cha gor bible Thessalonian choko dok bet well on ne rami ci let cha moy ko kwan rol kawai gwa me rami ci let cha moy ko kwan na ran lede di lat gad mor ko di se jegano jin mitin ge christian te yang gwalong chinda ko na la lo ku ne te la ga to ko gambel te run chunga miti ge christian mi riang na wan ne longa la chin alet chejen de christian kel de tet de be kam na ki de jang we are tu apala ongula rego no bible to de kon ka kwero maladino o chu jisru lo ko wono mene chu roman empire chu jud chu ko en ji rom do no roman empire medan meche judia che conquer meche judia che la province pinde cha nyok le ni cha ngot cha nyo le ne ke to e ngud la din kan longo pal ka bible ten shalo ne de doro de gerge ke ngula rektno ko to de kalat ke shina modi chu kamrar di latgan mor ka afrika mi ken changa chenkel chi me ala mag ne jang kwade changa chenkel kana menen ke ji chi brar bna nyotan chi benen ko australia anta de na rodien gerge je gwami kana menen ke ji chen bu a in detail ka ku je mo de jogo na jen do ban en du na tich tele mi tele ram che ko tele christian ti mi che ko ka tele christian mi che ko ala kut charan cha wi mon gore ngai ka dwor ala ngede me tien ro la ro rebe kut charan cha la explorer jen ku kolo te ke rian nyal mo jen ku kolo tor biel mo tat gne ke nget la wo gmre bro medan chi ane rin yal tat je la mo tot chi dit chi nawo me che dito o nget go meten tien ro de mo mi ku de chang ran kama gore bu kona ngai ana religion ala kon nuer no wal ka religion kana ne ben jegano kon la nuer ko kon dor shal no ko kon chaka kon nuer tele religion mission ben religion chi christianity mu ko le bread and don't take 200 years right now kata kon tene wal la dor shal nuer jenem dini jana long okay mo ben ko jena ja joge jiram ci fail it politician ke failure ka nguchi lado ka gambele ngula mo nguchi lado ne no cham la ti je ni tung wan ken ti ni ton la challenge ka en ko to ga la na la che jen
en kana mid imagine ka gambel la ande rana tiji ngalwa ngushu mulado shi tele liaktun gu ko to rana lat kana mid imagine rana tiji ngushu lado unless nimi gar matot en gwe je tela wut kalet we dien chakalat men kwar no bnuore bika wore ko college wan bika share ne la kan men la pin kan won bika ne jek te la la deje la dagan meta ka education ala kwar ro gor wut jola shina stin dana te kat party ka gambel en kwar ro de shi en kwar ndit che dictate ka logic kan ngot che la re ba yik da keresho en kwar ro de chenga kabne ne kana nangtan twar yala ka meda ne che jene ko college ko wuri shala port wall gad no rew ka college ka gambel kan murle yin gambel history chenga ni min chali dara is tanya dana te ka gambel me ko graduate ten kan man ken gan gwan ken go re ko ci karong duol ko college meda roy na to nora ka tel ram tel chuong dur mu dom chine maj bat chine kam no ke chuon dien meda ne takat ka kana nestenya ono te ka kana nestenya ba le ka bel ne ledagan ono kan kon building ne dial te ten kon cha te ni ke te ka kana nestenya let kan kriu dien let ka gad gambel kam ne ke tet ko be kan la chaka draju ko may bereka cha kam ko be kan construct mi mu gor risk mala wuda risk kan de betik de top ke be nyinga top chaka lat kan dial ka gambel mi te ga wundang dok ke wundang rawde nyam de tuku political environment dunga mbel ku dictate dien wan dien ke dien dio dien kana ngaji rammi te gurun ka ditini da tijine ne la nguleti ala wida yije long a chana guje de rana tijino chan yang na roda ko gwadin shalo ne la togolat ke amwa ko ne icha fil ande ti ko ne ko nor ni story in a political story nor ndien chimut pado politically goro balinga wale nor ndien particular mission norum kan jurmu do dien nor ndien chimut pado bu jur do dien manoro pin ndama ga Sudan story to ko ka nyanya wana nyanya tu benega brigade benega torji kayne benega sima benega ngu final la ken ena bi wona pinjan ka Ethiopia bono ka gambel still nuor wa gene ke ber ogwaden dien chana mat chu nuor te ka pat mo musho support ba win te la tno kon la fail kon ngula fail ko kono siena tama de la rona ne ku yen fail yen nuor chen fail kodi meda ne chaben e chane un nagre doar nagne doar nuor me chaka ben ko re di bi yede ne ka nuor meda ne chabre wuj ne de ko ne chir yala ke de ne ka corona bad ka nuor de kon ko loga log nyoko tam la yo lo no kel mi chirana lar mu dong di tini je brano ju yori in term of development kan service to kokien gwande jogo ngane ka nuor ande tiamriya ti gariya di chala ra gad kon ti dit ti nyam ti shi lar nuor no chanen chala William Nyon jene nuore la dungda mo gwala ja pele len ko jeli wa team me challenge wo chine ko wo mo real bany mele de nuore ka kele de nuore ka dore e chol kasara la led ni kasara ka gar pale to wa de ne wu nuore le wur nyungole ko wu nuore cha te chung no ka la ria de mi je du no tok ba bany pin cha te ten dike kwa de ne jene bo de nuore chire gram bodlet to to mi chakala de gad kun ti ji ko le de ti ko ruij ji kon tam de ko ti wa he ngula te no kon jogo ni chiang instead de kon yurro ro dan ba ho ko ne chara lo kon gor ba ling mala de ngu da go amede na widien kaping je ben haru ti jo ngu kon ngula re ko kon dor mu din mi chene kano why we fail always ti la re to ta la gan wor mi chimit pa kan te kon me chi kon de mer pa kom te rami jenu ko fay go kidor wo tanat go melat kan store ndo ko kien population di duno wo gonta ton ko kien men de la agenda de na wide la tan palje wa gamlan ko kien tel ko amde na marutin la to changa jini kabri ni ala pin tel ko amde wo karwado shenta me de la ngarang me da ne pa ga shi man ko shi man chongo je kel
chang me da ne chi nuar ka tiam cha ga joino kongo ko tika consistency gro dia rule finally chi bulo ino nuar ni pindien the same men in berram roi kan nuar gambe le ki kan deserve de kan roi o tika ka mat kriet kel gadien kel mi che dollar be chong bu chong korin bu chong kor dam no la go ro be nuar do dien ben nak boro yor jo nuar mo do dien da rok da kon ko le madune tala gwa me de kon chopta a jwa dino we chi fail chi cool run ni your own business to gore jede to kon ka dagu la roy kod Christianity ramtel ramede mit per religion de and I'm fighting for equal right of anyone ka gambel many jiram de religion tel bo me de you pino di religion do pal ga do no taka right ko de do tin mi kan loide ka taka right ko de la rishan ko duma pal mo chono guru te ko mo gwe tinde la jima gwe jana na chien ba kor ko be la jima ndo jana jana chen de mu jen ru no be jo chu ko do pal taleje ba do no me ko mu ko society dan ku undermine la ona ne chak ko society dan gwe la che gwe la very important je gwe no te Christian society mo do din mi che join de la ri kon nuori kan Christianity niben ko kon nuori no wal Christianity be te ga 200 years jago kon la dor mi shala nuor kon te nuor tin chu Christianity ko loben de la ro ko te ke lo kon wal cintam de ni wan la ne entame mi tele Christianity de na ro nak de chiang ler de tindu ten ci tuwo wonta meta Christianity kan mu tuwo no wal ga time gona kon ga lu do gon cheglu do chawda tele chiang ler mu dirma tele chiang chura mu dirma ne ndi wi charanta meten ma do tab ci ka Christian ga ndial no renda me lar 99.99% ka Christian tanen ka God pastor tente wi char ka medan men kan da mi garam mi sharo ne ci tlo ko di je gade te ga discipline yo brodo go chuan ne loy ko kane parenting chuan ka manne te ga mo gor parenting ko di gan ngeje go kan mo gor roy ko to ron dial gor je bu kon ka de ne di wi char kan dial ka Christian ne den toy ka yo ko hotel ka Christian tala gwa do mo begaten chuan rum mislead adam wona go meni porpin kon te ka ga tanin ci wo go medan gui kono ci na la na tun wal men te tun na more than to the dan ci na chum no ku ka sacrifice meni ci du mena gad to bu ko bu deran liu me kan mla da gwando no kon kan ni pan Christian let ko chuan rum mislead therefore on man lada no number 1 priority ko kon ala kon dor ko de jen chakon lok no me kem priority doru more the religion kem je priority chako ko den doru chepen bankar wade ene jene lada ko nga dinga do kon ko dor pin ngwa nan toy gad ku dul how do you feel chejen o yen dor o mi leg log yero dun ci mo nen kon nga toy gi pin wi char chejen ci kon dem kan ko non tine kon ko ne de berol to ken da ken de kon ga setel gwata ka de kon le de ka ci ngwane tam ci ko rog na ci te den madan tam cha bel do cha ko chwal cha ko liya cha ko ngu cha mo kem no bu ler ge de ko mo ga toron kwa nan de kan pour de kan por ben de kan ga lepten de kan ga mo ge tej jan ta la ler ga na instead bo ba du na pal ko che la ngam ta la de liya bay bulletin go ka tin pel ko ne ko lo kon lat kuna ro kwa jo ko bay bulletin ko ken ko wi ngi yen na to bilezi jenen de lariya cha wo bar beatemal